Pemirsa pawawahan kasus anyar COVID-19 ring Bali mewali mewawah. Ring rahina sanis cara sanis sampul lintang, kau ingin makatah krama keni penglalah COVID-19. Kantos langkungan satu sekat diri. Pasien sane padam sangkaning COVID-19 taler mewali nincap, nanging wilangan ipun nenten ngelangkungin rahina sedurung nyani. Manut data Satgas Penanganan COVID-19 Bali, wenten 155 kasus anyar. Dados nyane wilangan kumulatif kasus ane ketampanin Bali kantos langkungan petang dase kutus tali diri. Pasien padem taler mawah kali diri. Antuk wilangan kumulatif kasus padem COVID-19, sampun kantos langkungan siu diri inggih punika mekata siu 500 WNI miwah 6 diri WNA. Pasien kenak taler kuningan mawa petang dasa diri, dados nyani wilangan pasien kenak kantos mangkin wenten langkungan petang dasa 6 diri. Ngeninin indek kasus aktif sane kantun kerawat wiaden ngelaksanayang karantina, wenten telungatak 3 dasa 7 diri. Ipun kerawat ring 17 rumah sakit mewah mekarantina ring Bapel Kesmas, UPD Jiddah, Wisma Bima sahe BPK Pering. Bali Pos Nguningayang.